Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Sa. Donc tu y na rendez-vous au Yubino Pesaki Biso et donc tous allés en deux parties mais biso nous tous allons nous condenser parce que na katia wa tous appena ma construction yango wana ndenge bino bosenga ki biso papa to memi maquette oyo mais ce na biso papa ndenge bopesaki biso programme tokosolola après topresente ndako oyo et c'est vrai selon programme fallait tout longwa lundi en fait lundi na tongo et tokomi na Kinshasa et après Kinshasa il fallait que nous bisous na Point Noir et na Brazzaville. Malheureusement balobi na biso que lundi ezali férié donc biso nyonso toke na Kinshasa mais groupe ya ba travailleurs na bas élèves biso tokozwa tolingaki tozwa canaux rapide pour que bato bakende kozwa mosala selon programme oyo tosalaki toyebi te bino papa likambo nini bokoloba na biso c'est-à-dire na biso nga lundi ndenge programme ezalaki tolongwa awa na kati ya nkamba tokóma na tongo kuna tozwi canaux rapide ba oyo bakokende na misala totraverse na Brazzaville ba oyo bakozwa train avion bazwi avion ba oyo bakozwa train bazwi train mardi maintenant le reste bakotika na Kinshasa mercredi ba traverser bakomi na Brazzaville comme train kokende kaka samedi bakozela na kati ya Brazzaville kuna biso tokomi na Point Noir toke kobongisa makambo ndenge programme oyo tozwi maintenant papa. Voilà maintenant toyebi te bino ningeta papa lundi mardi za férié awa na côté na Kinshasa awa. Oui papa, donc moi et tout mes partenaires na canaux rapide parce que déjà c'est bon que ça trop rebelle donc on va na Kinshasa et mercredi donc lundi va kolala kuna mardi va kolala kuna mercredi na premier bateau va traverser tant va kokoma na Brazzaville comme train qui n'est que mardi train et CKI bango va komi mercredi va kozela kuna mercredi jeudi. Et comme ils avaient mis balai papa. Non, la semaine, ils avaient mis balai, c'est-à-dire mardi, qu'il n'est que mardi, et après qu'il n'est que samedi. Sinon, milieu de semaine, échanger papa. Mais, comme tu peux libérer à l'école, donc, on a ici, ils ont problème
Il n'y a pas cité papa. À moins que de nouveau le Banabiso, peut-être. Donc voilà pour quand les années. Maintenant, nous avons ça, papa président, Malova Poga, Télémissa papa, donc Télémissa papa. Comment on a Papa Oye. Oye. Papa Oye. Oye. Papa, maman, tu t'en dirais. Bravo. C'est toi de la massa. On compte tous avec là. Le télama papa, c'est tout va. Papa Oye. Oye. Comment on Papa Oye. Oye. Papa Oye. Oye. Afali na ngamba na kimya nyoso tranquille. Biso na bamboka na biso papa. Vraiment ba radio comme moi o makambo ya bisasa kuna meme ko yana biso. Mais bino ko kana ko bitu bezeli ndengini ko zina biso lo bitu kene to kene. Mais ba bien des amis ngala dama bakangi bakambo yeso bakangi biso to kene. Papa mwenye musato ye. Oye. Papa oyo ko alisi. Ya Congo Brazzaville. Bino ko senga kibaya baye. Même si kuna ba radio to ba to ba ça va chauffer mais ko ni Mwana velela. Muzulu, Ndinga, Ivovele, Ndinga, Ivovele, Ikwafumu, Muzulu, Ndinga, Ivovele. Fumu isumokele, Kumanza, Ungwila, Ndinga, Ivovele. Isumokele, Kumanza, Ungwila, Ndinga, Ivovele. Papa de Kumbande Ivovele, deux. Papa Simon Mokele, Kumanza, Ungwila, Ndinga, Ivovele. Papa Simon Mokele, Kumanza, Ungwila, Ndinga, Ivovele. Papa oyo korasi. Papa oye. Oye. Tala bilongo bazokoseka bazana estengo. Kutukulia bazokulia te bao bango kaka petit fotokele na papa. Fotokele na papa. Butu nyonso babeko tozokosala. C'est-à-dire ba heure à prière bolobaki. Papa chargé ba prière ezala. Papa ça. Papa leo ba programme za Tout le kilo. ya ça responsable par prière moi tu caches. Prière pour na bulati la soin. Kuna mpaka. Depuis kuna mpakati kwa hapo bubu tu ekupe mu prière wa te papa. Donc tout local. Donc leo danso ni bavumu dale kumamba. Leo danso bavumu dale kubisango. Ku parade. Ku para. Baba oye. Baba oye. Baba oye. Oye, espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa, tu t'ondele. Zakara kwa. Bonso, butwagana nsatu zetu kelika mercredi. Ijojo nkangu wa koral se wizidi unu. Pashi twalanda programu zina zitolugene luzitwa bakili kwa beno. Tabanza na tutabanza mvutu za twabakalumbukina. Kansi diambudi mosi dina twalomba ya kilumbu. Papa tuzololo bene kibeni lwa vova kwa nkangu kilumbukina kilukengi. Ase mvovo vuvaika kwa beno bwa kaka. Nzambi utugeni kilumbu. Kitukuizanga muna mvula mukushinsanisinanga na musanisalanga bisalo bya dibundu. Bubote papa twawawo kwa bene kibeni na tunkangu kanata sangu zina kuna Pointe Noire na ku Brazzaville
bantu te lumbuki vingila ba vingilanga ka papa beto korale se boyi kwa botu yangale tata butatu vana kilumbu sitwa vanga buna bufana ne pasitwizanga muna kilumbu kena ni mom papa mabere necho na programme bonsabula tuvani papa kangwa wona atu twendi muna maonsolo muna mula tutelele twasabaka twayisiri twasili bisambo ndonga za mpavara zizili neto tuzolo za fuluka ibenu kwa palule za fulusa awi papa misele programme ya nkwendelo ka kageniga bisadi bifana ne bende muna kilumbu kena kansi bu kena nzambe to tata ibeno bobote ka bodu ta yamuina beno kwa pelunda tuvana mfutu tata nongo mambo imomo tuluvene lumbuki ngamo mana maonsono satu zetu za onsono tata tuzebiti silwa vanga buna kwa peluvana ni program satu dia papa iba witi bija bashidishisa be tunzude ni papa na papa tukwe moka c'est la première fois tukwe moka na papa abo bambo bakokere kila batikeme wala papa katika bweso ba pele koral senda banza katika kiasi cha kingi kine mwana gitano bebe kiasi oye papa tukati kwanza mikesi kitamikeza tala kiasi kinalido kupetu samu papa oye wala Papa mulimo sato ye oye papa pas de problème bon présent on j'ai l'habitude j'ai pas de problème mais tout papa si mo ko bam kanga tata mulimo sato nzambe place beto beto zudangere to sato to wa bientôt beto mo tishima ni tangi beto to mo ko yibila mo yibila ben mo tijata mo déjà jata mwana mujata beno Zambi dada muntu kutaka mu pharmacy ukaduka kansuma bilongo dukanati beto bitijikuta mbanzi kweta Tanzania beto ma finsunga fa Tanzania bifukaneto kwa paso tumunza papa kanguli wa koralisi baba mtu but kuizaka kuna batulumu kuizaka nsatu kwa mtu ngai ndo papa mitunata bana beba lumuna courage bakampe batugeni mbongo za babonye kubana papa fale na mwaji amunga cho baba courage yine tunake nabo sino programme Mungu mwasi mwana imanda. Merci otulenda bwana Fioti. Sukisa Munakumbwa se ye mwana mwanda velila tuzibaka ngolo za mpa mvua mpa wa 2012 Koral Sebu itombokele ku Yerusalemi bika nzila za kala za zibuka mdiamdianki kembwa tata nzambi ufina mane
mimonia mpasi sibakembela tuzeivo mvita ngolo yena Nzambi sika kutunungisa muna ntete bantu kabavisi lingi diambu didiko pamuini kaka bele sambela bakedi kunzo basidi salantsinsani bakedi kunzo songi muma mingi tutesa masakuba monsamu ya mingi kansi kiongo peto dimbundu dia tata mwanda velela tutatunga bia tutunganga koralse tima wa batata luidi kadi muntu vo vuvu bakusilanga kiesika kingi kalanga kani mukanda omuntu na vuvu bakusilanga vokenako regre ya ingi bantu mbasi bavisa vo dibundu ya tata mwanda velela tutatunga alo mena kiesikizi kwa betu papo betu sevo nkanda ndombe kafuti kembela masemeto bona bakututela yebona pe bakututele lenge unsamu kaluyamula kuntwala mambote simakala musamu wa tata Nzambi tata Simoni Kimbamu kaiza munza pambuta banyula nani kutumini mfumu Yesu ntumini mamu kya mambu tunatini mamu manzambi bonki utunatini yani vo dibundu luyalo yendinga kikongo pitatukwan butarantsina ya inene mpirai dibundu luyalo yekikongo bantu abavisidiko makanda maonso bantu bavide zudi yao mbebona kabuyani yekikongo ebe tara diamu dia batikila bao bakangamane bundu disvaika kunganda bundu diele munza ya mvimba hunu kidi bundu dimone kene puna koralise mokati mokena koralise Nzambi zei muntu anaka kuntangilanga bingi batanga vo Nzambi kanzeiko kanchi katika dibundu tuvuile zi mouvement tuvuile mpeba minkuikizi tuvuile mpeba mbuta za dibundu mengi au mautela mananga bankakao kujitekitela manao c'est bien Nzambi anaka kuntangila bankaka mudirija itela mana Nzambi anaka kuntangila kufaki yana bakuntangila fliki muvuma zazo betu kukoralise voze vo kuiziri ku repetition ko mbazi yo yangeye etamona kakiari yako kanzi utakuza ku repetition mbazi yo yangeye zendi presa kakele asiba ange batukelanga ange skalanga muntu anja alors ungeye absence voze sakiri ange yangeye tanga mukanda Nzambi Moïse onda muntu kuna Egypte kanzi Nzambi bukangana kisalu avakangana kisalu watomboka na mongo alemenenge tia Nzambi untelevo umatela mane alongo na katula nsampatu Nzambi tuzuina funguna bagisi myumya mbimi ya banani ale yambuti katuli nsampatu bubu Moïse tambuse yakisi bana ba Israel bo Moïse uzifua mbasi ya Nzambi hizi mbazi ya Satana hizi huya Satana yanivo muntu wa mono ya Nzambi no wa mono me muntu kaonda kona Egypte kani wafunguna wa Nzambi mbongele tubakisi mama Nzambi bantu bawezanga bubu kiniki moyo libre kwa kuona
vozolo le wele vozolo vwenduko vozolo me zaya vosikididi kinzenza twaiza munza kala tukala kwanza mungia position kala ya mbote yambi ovunzambi wasalilingi position mbote vukuzebya kunzambiko ana kubwana ko donc saluki tusalaka kya mpambako tukava ntutu ikuna zulu utasambila preparation tasala nzila ko yakala mbote mna lubukina konso mouvement wena tangu fuidi korele ngevo izi nsai kubakiti zevo munkembo ngitakwendela mbebuna kali nzambi kunaka kuntarilanga alo mumu mambu mutairika mukinitu ngampasi kansi mukimwanda très riche situ bandombe tumonekana nga nzambi kakuzaiko batujimbakana kansi yani nzambi vo lukalabala bantsuka kuna nima ekeke ya generation ya njia benu muna sia kulutangila unikiki betu tunata nzaya mvimba zude kikongo betu tulongisa chu eluyalo deja to bakalo bonso partout zindombi statuarisa bebuna eluyalo muma bonso metakuiza mubeto tuzaya vo tukalaba kubama libetu bakusitala nzaya nkaka bakusilongo kandinga ya betu zuda betu bakusitala bwitu savangila kabisalu betu. Alors Dieu merci tuzivuidi zi paroisse zimutunga mazenena malgré les dérangements et kuna batele nkamba babuka tele non ndinga imosi kaikalanga ulusali le projet le kutusongesa d'accord démarrer oui non mais alors saluta sala kumpaka kanzepi ndomunika saya wewe utata ndio no kuka kwako kuna no nzonza place nzonzambi musikaiba yula tekletunga yina moma nkaka mama katuketuri mona parce que tereike hunu tamoneka vo mu fuana kitona kuna memvula zikuiza place na ike kala fula bakada kartereza zinene kwanda muntama vo wizi ku centre d'accueil bantu bafyote me hunu vo wele ku centre d'accueil kimbagi sikuna kasavubu place kake ni botu kuna yenditi bo bena mumpero bena munsone nzame malamu mabundu mamaka kuiza kwa bakuiza sitamonika beto place kake wolo bakiri place ya inene rutunga tulangaro rutunga balabanzo mutula Valère abutuli Valère kuntuala buba tumonanga ndo kaba sambilanga uko bao bakuisa kadi mfumo longo yana vo bi place bankaka bakini kungana bakuzuvanda bi place ngatuka bweka jina c'est yani kisaru et surtout Didi Diambu le 3 octobre de nikuninza ya mvimba mambu makele yetu ku RDC nzambi tutenzekele koko novuva mu kotele bantu bakwikire force ya nzambi batukuzitula kulumbimbi est égal Babel d'Antama Babel d'Antama nzambi tele lumwangana munzaya mvimba parce que ba groupe bakala fuluki mosi. Alors vous voyez kaka fuluki mosi nangi nous amboteza zambi jijiti mona tumona voka tumona maka même ko choral kwa kutona na mona yengini zambote zambi mkuiza kazenen elenzambi yandu muangane nzaya mvimba ba ukaba widi hoko mbelu muangana kaba widi hoko lu muangana kaba widi hoko ale mazuma sobere lebakisi so aswani mazu yizidi ale ngi muru muiza tuna e baka tawuza na tout déplacer belle
bankabe tungila ku Congo Brazza bakaka batungi mu Congo Kinshasa bakaka batungi Congo Angola nsiza mputu zozo muna honza ya mvimba yeka kani nzambi watavo rumwangana munza ya mvimba kali byanchili tunga nginu zambi za tunga nzo ya yongi antoto yekuna zulu bubu tangu ya tata simuniki mbango yalvo babele diampa diankulu diafwa diampa yiti tutatunga kweye Yerusalem bubu mana masala kuna makangama twene no talomba kwa nzambi katuila mpasero makutuka l'UNESCO bankaka bayansikisa recherche uzonza kututazonza vo kukulumbi tukwenda ebutukona sa babe sibula nkulu zina za ntamantama batali moma umetazonza tata de ordena kunkamba makele ka maluvunu basali de tilwa mwino va makele kama Papa oye oye tata zaluye oye tata zaluye oye arabu betu bandombe zitu betu tunataka kadi bondu dakaka ku da tata simuniki mbango tuketula bisambu kuna tukelomba misambu kuna nzambi botu wiriri kazibulako shuri konsu diambo yentangwan period par period ibuna tutakwenela mimi asa kutusisila batata imotu talanda kwa luwiri mbe senu ngoro kaluchini ya koraliku ya Yesu wawili afuiri kwani wankomene bona insayo ngita mona yayo kakibanga kakufo tujita bonga ngolo kwei Yerusalem trogi hondangu na kuiza ku Yerusalem izidi beno kale keska kingi kali babele jampa titatunga makane zindinga kuba kuisa tuyakala kumbanza ngo le 3 octobre tutamani sa ambassadeur dans 6 ans za kuntala kuna centre d'accueil alors bankaka ba tamboliri sibiza kunkam le 6 avril alors talombela ivo force bisarbira kubia salama bon ikuluveni date la chorale C Brazzaville le 12 septembre. Papa le 12 septembre, je bana à l'école, même aux vacances. Bon, je la cani,